Ti sirsiri pamititawa ke bigbigat marites bakay. Kita eman, Floro Lakay. Nimot karlo nga anak tataglablaba. Ay, nakasadsadot mo ngamin launay di manugang ta. Awan mo ti kunan ang agtrabaho. Di ka ko magsaw iti kasta bakay. Nga binsag pabinsan mo lang aglaban ni Carlaw. Ken washing machine mo ti usar na. Day takot nga raud. At the washing machine ang mausar. Ngam di pa'y mo't maaramid ni Alti at aglaba. Unay kan. Di mon pakibiyangan ti anak ta. Isuda miten nga agasawa ti agsarita may papan iti day ta abanag. Gaputan na anos ni Carlo. Pagbalinan na mo't time nga under di saya. Ay saan ang nasaya at kasta, Flora? Di ka ka di maragsakan. Ta responsable nga asawa ti anak ta. Amo na ti aglaba. Agsak daw. Aglutaw. Ken amin Ay saan? Talaga sa anak ang maragsakan. Ta feeling dun niya mo't tanday ta amanugang ta. Anya ti masapol yun, nanang? Awan mo, imayak lang, tanakitak asika ti aglablaba, Carlo, anak ko. Sa dinaw ti ayan ti asawa, maya. Nakaturog pala. Ay, nawaw. Anyat orasan, ngam nakaturog pa ilang. Napuyat ngamin idirabi, nanang. Ay, nawaw. Ti bagam kitday, sadot ti asawam. Saan asadot ni Alti ang asawak, nanang? Napuyat laeng. Taiso tinangasikaso iti anak May. Sige, kanunungan pa'y tidakas nga aramid ti asawam. Awan nukas ta akanayon, Carlo. Feeling dun yan tumot day tang asawam. Imbes apagserbyan na ka nga asawa na, saan tabaliktad mo? Ninanang ka di ti kasarsaritam itay iti paraangan tayo, Lakay. Wen, iso bakit? Apay? Anya nga'y timbaga na. Awan mo it. Apay nga rod akas iti lang ngayon itay. Kasla seryoso mo ti pagsarsaritaan nyo. Ay, nawaw. Awan bakit? Dala imay na sinalodsod. Okay nga rod. Pinagkapim ko mapay Di na mangarod kayat. Jakman amo ka ni nanang. Nagado nga issue, itibiyag na. Ala, agtugaw ka nga rodan, ta itimplaan ka iti kapim, Lakay. Ay na, talaga ang maistresak iti daytang Alteya, Lakay. Ayan niya lakit din to'y bakit kun aya. Namin ano nga imbagaken ka ano mabalain. Di mo pakibiyangan da Carlo ken Altea. Naglalaingan daytang Alteya, gay. Judgmental ka launay mo. Amaw makapaspas nga ilaang jay tao. Kasta ti mapanboy pagbaga. Imbes amapan ka iti ayanda, tayong ka ida bisitaan. Saan? Tatila madmadlaw mau. Wala, tamay saak nga ina. Siyak ti ina ti asawa na. Ay, nawaw. Wan, sikati ina ni Carlaw. Ngem sana kayat asawain, apakibyangan mo aminin. Kasano ngayon no agapad, agapukeng ka. Amaw, Floraw. Saan nga agbalbaliw daytang Alteya, no saan ang makurektar? Ay, panagkunakit si katirumbang agbalbalew, marites, bakit? Saan ani Altea ang asawa ti anak ta? Kas makita kit naragsak mo ni Carlo nga anak ta, iti din na ti asawa na. Si kasalang ti judgmental ka. Uray simple, pagbalinem nga isyaw. Anya naragsak mat asasawam si ka, Floraw. Na, Saan ton arumagsak ni Carlo? Takas tamot ti ugal yun ti asawa na. ay nawaw. Ay na, nag-cute ti anak mo, Alteya, ading ko. Ay katuan may pinagmanahan ako nada. Wan gayam, kasladyak mo't makitkita ti katugangam a babae. Asidaglaang ti balay da. Ngam sala umay dito'y balay no ada ni Carlo nga anak naman ng Remy. Ay nawaw, apay ngay? Jak amo manang. Kasla kaguran akmat. Kasanumat anay bagam ti kasta, ading ko. Nangag ko ngamin ti sarita andakin ni Carlo idi na minsan.
Kat nagado ti dakas nga imbagbaga na kontra kanya. Ay nawaw, anya klase mati katugangan day ta na kay batuga mading ko. Ngam oray kaskasano, swerte ang aklat na. Ngamin na anos mati katugangak a lalaki, manang. Ano saklatan ti makibagay iti katugangak a babae. Iti kasta, awan tiriri. Oh, prutas para kan ka Althea, friend. Agyaman ako unay, Ferdi. Pasensya kan. No italamanan asin narongkaran kayo ka ni baby. Busy ak ngamin iti online business ko. Ay, nawaw. Okay lang, bakla. Maawatak mat. Ayun gayam, surwan naktuman mat ngag negosyo. Anya ti kayat mo ang negosyo? Uri anya dita Kayat ko mat ti agtrabaho. Iti kasta, makatulong ak iti asawa. Sigurado ka ba alam? Sapay ada ni baby. Ano sak tapno awanan ti mako na ti katugang ak ababae kanya. Apay, anyat ibagbaga na aya. Nagado no daduma, kasla sugsugsugan na pa iti asawa. Tati parikot kadagiti kakasta katugangan. Manmanu ti katugangan na nasayaat. Ay na, mabalila ko mga agpil iti katugangan. Ang okay lang. Tinapatag, kat awan Ayo, bakit? lakok dagita lakay. Ay nawaw. Saan mo't akasapulang nga agtrabaho ka? Asi kaswam latan ti anak ta. Kayat kumat no adda pa ka kumikumat lakay. Narigat mat no mat maturog latan ti aramidek. Amangan no mairuamak. Agtrabaho kanto ano, dumakal ti anak ta. Hindi nakadi pa kadanag ang lakay. Okay lang ang kanyak. Saan na bale, tanalagan laang matday ta trabaho. Mala, agpulas ka man kit di, tasikapay laang ti mga awer kini baby. Taapay. Una, tarugyak mat ti ag-online selling lakay. Nay, hindi kayo mati lumabas iti paraangan, nanang. Ay nawaw, si kamanan ti agdaldalos iti paraangan niya o Carlo, anak kao. Napuyat ngamin ti asawak. Kanayon maten ama puyat ti asawam. Anyaya ti pakapuypuyatan na. Nag-live selling ngamin iti rabi eh. Live selling? Wen, in live selling na dagiti lako na nga ulas. Anya? No kasta, online seller matan ti asawam, anak kao. Kawan, nanang. Ay, kunak man no education tinalpas na. Takay ki di mo. Kasta ti uso ita. Online selling. Oo na yan. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ko kumaray. No maamuan da nga aglakla kumatan iti second hand akum kumpurme ti asawa ti anak kao. Amangan no panunutan da nga agbibisin kayaon. Bayan nyo ida. Panunutan da. No anya ti kayat da panunutan, nanang. Saan tayo naparikot da ita? Ay, talaga amang ibabain da ita nga Althea. Pluro, lakay. Ay nawaw. Kasano nga'y babay na ka jay tao. Unay katikas ta atratom iti asawa ti anak mo na ya. Ti ko na ide, saan da pa'y nagkalay sa iti anak ta. Kat education tinalpas na. Kunak ano agisuro mo tayo. Angam saan magtagon online selling kit di ka naun. Ta, anya ko mamagparikot iti day tangay. Amom ka dahil no anya tilako na. Second hand nga usar. Ay na, saan laang asadot day tang Althea. Mangibabain pay. Ay no para kanyak. Sana nakababain day ta trabaho. Agyaman ka kidya. Tauray kaskasanaw. Ada panggedan na. Kabayatan ti pananga. Ayan da Carlo, lakay. Huston sa tinanggag kaw. Abayers ka no ni Althea dagita. Anya. Mapanda ka no agpili iti lako na awagwag. Ay nawaw, no kasta. Pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam, pagkwartaan batyag lako iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at ti kastoy amapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na akon bakit? Talaga kasaritak day tang Althea. Ni, da kayo matgayam nanang. Awan ni Carlo.
Adda duty na ita. Amaw, saanon ang masapol nga ibagam? Imaya, tasikati kayat ko akasarita, Altea. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga may nga dadagiti kalugaran tayaw ngam umay dito'y balay. Ay, wala nang naamwanda ngamin nga adalakok nga ulas. Bedsheet, kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw! Pagbalinom samat awagwagan to'y balayaw, Altea. Ay kwa nanang, isupay kumamot ti ganan siyak, Kunak man no education tinalpas mau. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mo't amabalin nga gisuroak. Taawan mo't ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mo't ti agnegosyo. At least, mabalin nga aglako kabayatan ti panangaw-awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo tanti small business mo, Nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito balay. Apay nga ron kasta tilangam. Kaslada na dagsan na parikot mo, May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naibaga. Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo lata ni kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo lata ti aglako, friend. Anya ti amom, ang mga no makaurnong kanto. Umayak man, Altea. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man ti apukaw. Aday ti silad mi tatang, nakaturog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makaring ton. Na, anya nga dagita lakaw. Aglalaok tatang, adda ules, supot tipungan, kurtina, kandad umapay. Agpili kayo amang ano adda magustuhan nyo. Ay, iuwin man agpaisaw. Agpili ta sukatak man ti kurtina ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam, Flora. Asinaw tinangibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak ta natawananay na saan na nasuksukatan. Ay nawaw, kasla day tamot dagiti kurtina alako ni Altea. Kaway, libre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay, nawaw. Apay kumakadaanan. Di mo suksukatan kunaknay. Isublem dagita a kurtina iti daydi a babay. Tano saan siya ti mangisublay. Apay agasta kaya. Jak maawatan no apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan na dakas para ka. Sa dinong araw ti paglugaran di tao. Apay nga agungat ka. Wala ta makapauma ka. Man, ano ayan, no respeto mo di tao. Anyat na pasamak tatang. Kasla di ka agsarsaritan ka ni nanang. Ay, kaguranak ni nanang mau. Anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, dahi tamang horti ng ented ti asawam. Jak amo ka ni nanang yaw. Jak mauawatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay, nawaw. No baybay awan dumakal ti ulo na. Nasaysayatan ti kasto na pasamak tapno makaamiris iti bidot na. Kaasi ti asawa, iti kasjay nga ugali ti inayaw. Agyaman na ka tatang. Tay sakit yun ti asawa. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Katawa mo dakes nga aramidan ti asawa.
Pasensya kan, Floro lakay. Ay, sana siya ti pagkindawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, lakay. Siyak tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas tang haraud, ingka iti ayan daltiya, ingka akid daw iti pamakawan na. Talaga akas ti plano, lakay. Mapanak to intun madamdama. Tanay kas labisi maut. Hado pa'y laang dagiti buyers na amap-mapandita balay ta. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo amadisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Altea balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka, an kadagiti dakas ana isawsawang kaw. Pasensya ka, no nagbalinak a judgmental, kendakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo, nanang. Pasensya kayo matan no ado dagiti makikita yo apagkurkurangak, kas asawa ti anak yo. Ni, nakariing matgaya man ni baby, mabit lang nanang, mapan ko kitaan. No, okay lang kan ka. Siya kun ti mangaw awir kin ni Bebay, kabayatan ti panagtrabaho balasang kao. Sigurado kayo ka din, nanang? Wan, okay lang kanya. Sana balay, tawan mo trabaho balasang kao. Siya kun ti mangaw awir kin ni Bebay, tapno maka-live selling ka manan, kan tapno maasika. Pon, ma'am. Nigab, Gino lakay. Apay ka di? Asino agab? Ti bakla agayem ko, di high school kami lakay. Malagip ko. Nag-abroad ni Gab, sana ya? Wen, kat ko na nang agawid ka no into no may alawas. Imimbitaran nak nga rod lakay. Nukasta agpapaskan da? Ay, saan lakay? Ilibre na kami kano agagayem na itinginginaan a restaurant iji sentro. Uy, ay nawaw. Ay nagsayatan nukasta pa kay. Mapadasan nyo mo ti mangan itinginginan a restaurant Wen nga rod lakay, high class a restaurant katimbaga na a panganan me. Kapay, maribitay. Agkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, agyaman ak maribibian. Anya nga minun ti gagaram, maray. Eh, saludsudag po mano saan ka abisin to na may alawas, mare. Apay ka day. No, saan ka abisi? Imbitaran ka ko, mamare. Ay na wow. Agpapaskan kayo ka day, maray. Ay, saan, mare? Agawid nga minti OFW agayem ko into no may alawas. Kat mangan kami iti may sa aklas sa restaurant iti ili. Imbitaran ka kumagat no saan ka abisi. Ay na wow. No maipapan iti kakasta abanag, sa anak abisi, maray. No kasta, makaumay ka nga rod, Mari Vivian? Una, high class a restaurant ko naman. Sigurado ka, akabalam tagbayad iti high class a restaurant, gab ka anakan. Ay nawaw. Nakabudget daytan, anti teka. Magano awanan ti mabati iti kwarta nga inrig-rigatam ija abroad ka anakan. Adalat tamot. Sapa inimbitar mo sama amin nagagayam maun ka anakan. Ni Manang Betty, Manang Sol, Manong Dave, kin Manang Sally laeng. Ngamin, iso da lang mo di close friend ko iti high school kami. Mala, si katima ka amo ka anakan. Agam kita tamang hibati ka matitiparakan ka. Narigat no gastusam amin. Awan ton ti pakakitaam iti nagbanogam no kwa. Ay nawan ka di. Iso nga upat lati inimbitar ko. Plus da kayo. Ta iso lati ka ba alak ngay gastusan. Malangarod. Agi na nakapay. Sigurado anabanog ka iti biyahe ka anakan.
Sigurado ka kadi, di mo kayat ti sumurot iti sentro, Gino Lakay? Saanan, bakit? Di mo kayat ti mangan iti high class a restaurant? Ay na, kaya't ko angem narigat no sumuro ta, kat si kalang mati inimbitar di gayem mo. Samay sa, amang ano para kada kailang ti budget na. Ay nalakay, sigurado nga do ti kwarta ni Gab. Ngamin, do atawan na nagtrabaho iti abroad. Saanan? Sigalatan ti mapan, bakit? Mapanak lag trabahon. Nakababayin ka ni Gab, agayem mo. No di mo kayat, mapanak nga rudan iti ayan ni Mare Vivian, taiso ti kadwak nga agpasentro. Ay nawaw. Si kalang ti inimbita ti gayem mo? Apay amang itugot ka pa ilang iti +1 mo? Gagangay na alakay, sulitin tayon tamaminsan laeng mat no agimbita ni bakla din. Ay nawaw, wala. Itay-pay, Maray. Nasayaat mat nga ron. Tapno saan ta amala daw. Awan ka di ti service tayo, Maray. Ay, awan amare, agjeptan Ngamin, di ko na ni bakla, agsasabat tayon to iji sentro. Ay kat agrubat ta nga rudan, Maray. Ang mga numala daw ta. Oo, anya ti ibagam gab ka anakan. Nakasagana kayo kanin, tayon. Itay kayo pa lang dita silidyo. Ay mabit laang ka anakan. Agpalasak ken agsagay-sayak laang. Ay, agawaan nyo Itay pa nga agur-uray ti tricycle ang pagluganan tayo Ay wag, mala umuna ka ni Tirwar. Urayan nak ni Jerwar. Ikandado yun to na ti balay. Wag, siya kunti makaamaw. Sige nga Rod, urayan kayo ni Jerwar. Agawaan nyo. Apay sinurot kayo dito si CR, auntie. Ay, kunak man no innam tayo laang amangan iti daytoy a restaurant. Kaanakan. Katuan mat. Iso lang ngamin ti kabailan ti budget ko. Adama nakita ka kadwa ni Betty asimbang pat kaanakan. Anya? Ada +1 na kaanakan. Ay, awan mo tinadakdakamat ni Manang Betty. Nga daimbita rin na agayem na. Ay, nawaw. Adama nga rod nakita ka kadwa na asimrag. No sana kagbidot. Kat ni kumari na Vivian Dayjay. Vivian? Wan! Ay, wow. Sapay awan inalak nga extra manik. Anya nga tano. Umakar tayo langan iti sa bali a restaurant kaanakan. Uray iti simple langan na restaurant. Ti panganan tayo. Ay na, nakababayin iti akin ko iti dayto a restaurant, auntie. Sapay nagpa-reserve iti tugaw tayo. Kaya madamang ilutluto dan ti orders tayo. Oh, ada ka di parikot, Gab? Ha? Una Rod, itay ka pa nga kalkalingatan. Apay ka di. Ay kwa, okay lang. Manang Betty, Manong Dave. Sigurado ka? Well, medyo madilang amin tirik na. Kaya didak pa kadanagan, kakabaalak pa'y mat. Ay, wan gayam. Kaya't ko nga ipayam-amo kada kayo ni Vivian. Kumarek. Ay, Mari Vivian, isuda tidakda kamatakan kaagayam ko idi high school kami. Ay, okay. Naragsakak ama kaam-amo kada kayo. Ay! Isuganti ko mari Manang Betty. Di mo mo't imbagbaga kanya nga dagam itugot mo agayem mo. Una Rod Betty, abay mo't +1 mo. Di mo't imbagbaga kanya kamabalin ka ti mang itugot iti +1. Gab! Ha? Ay, sana bale? Ta sigurado nga ado ti kwarta ni bakla. Kabailan na tayo apakanan. Amo maribitay. Sa bali mantikita ti anti ni bakla agay mo kanyak. Itay mangmangan tayo. Wan nga rod, Vivian. Uray siya, kaslanda na dagsan na basol ko kankwana. Ng basol ko siguro. Taimayak, kat da kayo laang tinaimbita. Saan mat nga iso tinagbayad itikinan tayo? Tapdo kasjet yung ugalyan na. Saan dala ang siguro nga ekspektaran nga dati itugot mo ako maring-mare. Agawid ta ko ngam sayang amin ti makmakan mare. Ay kat agbati ka amare, tapno ma-enjoy mo mo't. Umuna akon nga gawit. Sumurot kan tulangan. Ni,
Apay ngay Mari Vivian. Jak nga minin matilmon ti kang kanag. Gapo iti sobra abain ko, Maray. Saan arumbang asimuro takpay king ka? Umunakon nga gawid bakla. Agyaman ak itilibrem ha. Ay, mabit lang, Manang Betty. Oh, apay ka di. Jak mo makita ti kumarim. Ay, imunan anagawid. Takasanumat ngamin. Nasakit ti panangkita ni Antim kan kuana. Ano? Katuan. Kasla saan na pa yan amatil munti ka nun na. Gapo ka ni Antim ateka. Ay, na di ka kumagsaw itid na kas may papan ka ni Antik, ha? Pudno matibagbagak gab. Gapo ka ni Antim. Naibabainak iti kumare. Ay, na, kwang amin. Ay, Ay nawaw. Anya ako ah. Saan mo't ngamin anasaya at anang itugot ka iti +1 mo? Da kayo lang mati inimbitarak. Na, basol ko pa itagam. Agimbi-imbita ka iti nginginaan a restaurant. Sa ita, siyak pa iti pabasulam no di mo kabaala na bayadan tikin nan tayo. Ay, kinapudno na. Kabaalak ti agbayan. Isulaeng tapang innem at tao ti budget ko. Diyak ba't impagarop nga da +1 mo? Oh, di pasensyakan. No kastamat lang ang gayam. Di iti karinderya tayo kumalatan anangan. Pang innam laang matgayam ti kabaalam. Apay nga gab ka anakan. Kasla, kagura na kamatan ti gayam mau. Ay na, bye-bye anyo ni Manang Betty. Anyaya timbagam ko anak-anakan. Nakita no kasano nakaakino silapan itay kat. Di na lang amin maaklon ti kamalina. Ay, no amutay ko makasta ti mapasamak. San kalata ko mananagilibre? Ay, wan nga ron. Diyak ba't ngamin ekspektaren akas ti mapasama. Sa maysa, okay lang mat. Nga inayon ko iti budget ti kumari ni Manang Betty. Ngam di namat ngamin imbaga na sapsapang at dagayang +1 na. Mala, bayang lang ti gayam mo. Makaamiris to siguro. Nay, apay akas tati lang nga managawid, bakit? Di mo ibaga na kiapa ka. Ay, mabwisit ak iti day agab. Gino lang kay. Ay nawaw. Apay, anyat na pasamak. Nagimbita nga mawan matgayam pagbayad na. Napabainanakit din iti kumarik nga inimbitarak mat. Anya? Katun mat. Sabali ti panangkita ni Antina kada kami ka ni Mari Vivian. Ay, apaw, dahi tanti bagbagak, bete. Kundi imbita tumat ngamin. Ay na, masurunak ka talaga. At damot siguro budget na. Ay, miso na lang, ata para kada kayo nga inimbita na. Saan nakaraman iti budget ti kumarim nga inimbitaran, bakit? Sa may sa, amang ano di mo ngamin impakpakaan mo iti gayem, mau, nga adda kumarim nga itugot, mau. Saan ngam, expected naman tanday jay nangitugot kumamat ngamin iti extra cash. Ay, Uston, akseptaram asika tinagkamali. Kain, dumawat kay ti pamakawan iti gayem mo. Iti kasta, saan ang madadaan? Okay lang, Maray. Maawatak mo eh. Ay, makapasar. Agin iimbitada ngamin. Yung di damat gayam kabalan ti agbayad iti nginginaan amakan. Ay nawaw. Basol ko matlaang, Maray. Ay, saan, Mari Vivian? Awan ti basol mo, Mari. Narigat mo't ngamin piman, no nakabagit para kada kayo ti kwarta ti gayem mo. Kat simuro takpay laang. Wen tagayam kakat nga rod, Mari Vivian. Wen, gayem nak. Ngam si kalaang ti gayem ni Gab. Si kalaang ti inimbita na, Maray. Ay, no mukla ko makastoy ti mapasamak. Saan talata ko mananap-napan? Di ka agpabasol, Maray. Akseptaran talaang ti kamalita. Tapagadalan tanday ito'y anapasama. Bakit? Adda ni gam itirwar. Adda ka nun ang patag na ibaganakan ka. Anya pa lang tiyo may ibagaday tabakla. Kalpasan ti inaramid na. Ay, nawaw. Ay, una yan, bakit? Sika tinagkamali. Sika pa tinatangsit. Oy, irespeto mo mo tigayam mo. Anya siyak tinagkamali. Isukit di Ay, pangasim.
Amerisam no niya tinagkamalyam. Saan aday ta si kapay la tinagpride? Saan tayo nga beng? Adda tayo iti husto nga edad. Talagang agpurpurk ti darak. Nalalala. Rumor ka. Kasaritam ti gayam mo. Iti anya ko maaga po. Among bakit? Nasaya at agayim ni Gab. Uray pa idi high school tayo. Iso mabalin ka day. Akseptara mo ti kamalim. Na, si kaya tinapabainan, Gino. Ay nabasol mo mala ang nuapay anapabainan ka. Alam ki din ito agundaway ta dumawat ka iti pamakawan iti gayam mo. Saan kahit ngayon kapas... Der aramidam dito'y balay, Gab. Chocolate para kan ka manang Betty. Ha? Ay na, pasensya ka ni tinapasamak iti sentro, Amok nasaktan ka. Awan nga min extra cash ko idi nga intugot ko. Tadyak mo't ekspektaran nga da plus 1 mo. Diyak mo nga itugot mo gayam ni Kumari. Awan ti basol mo, Gab. Siyak ti antibidot. Sana nasaya tinaramidak. Sapay la kumata mapakawanak. Ay wow. Okay lang dayjay manang. At damot nagkurang nga. Tadyak mo't nang itugot nga min iti extra cash ko. Naglawag siyak ti nagkamali, Gab. Bayam, agbalbaliw ako. Ay na, napakawan kan. Ay kat, umunag ka nga rodan atag kapita. Os? Are you sure? Wan, sigurado ana urnungan ti istoryam tanabayag mata na santa nagkitkita iti personal. Ano fa? Ay na, hindi pa ilakakalkalay sayo ka ni Manong Gino. Tinaodi, nagsarita ta. Iso nga, anyat pagpupungtutan niyo ko, bigbigat nanang. Nakadalaws kan nakaluto ako. Ngam nakailad ka pa ilaang dita. Una yan, Lucas. Kastakig din akanayo na. Di ka kadimo makarik na. Ay nawaw. Di da man disturbo nanang. Di ko ka di makita, napuyat da tao. Kasano kumaasaan ka mapuyat? Kaday tabisyong matin into na raw. Iso asaan ka ama kaasawa takasta ka. Tulong ti sabali at tao sa matin ti pagbibiyagam. Nasaysayatan ti kastoy nanang. Tauray dya agtrabaho. At dala ta source of income ko. At least, sa anak mabannog. Ay, una yan ti kasta ka panunutam anak ko. Anyan tulangan ti pagbanagam no mauma dagiti naayat at tumultulong king ka. Urayam kit din amatay ka iti bisain. Di nanang mit. Sana bali ta adumod dagiti mayat at tumulong kanyak. Agsisinukat dan tubay. Ay na, jak amo king ka. Sigamot ti lumabas iti parangan, Rio kaanakan. At nakadibagamang kan Lucas? Ako kaanakan. Nadamag ko nakaalakan iti bunos. Pudno ka day? Uy, naala kong ti basit abunos ko, angkel. Ay, mangibalato ka mamay. Ay, nawaw. Ure 1,000 laeng. Pasensya ka, angkel. Ngimada na patig apang usarak iti kwarta. Ure 500 nga ron. Amom, saan anasayat ngayon imutam ti padam a tao, kaanakan. Nukasta ti aramid mao. Saan kanto ang mabindisyonan? Huston, itad kulatan ti daw-dawatan nyo, taptagtal na kayo. Ada kayo magayman na lang. Agtugaw kayo, tamangan tayo. Sa dino tinangalami ting gatang mo iti bangos, Lucas. Di mo ibaga nga impalistam man ang tinagang ko iti tirsina. Di kagdanag. Jak inutang ti pangaldawan tayo. At dainted ni kaanakan Rio a kwarta. Iso ti inggatang kao. Anya, Agtugaw kayo, tamangan tayo. Italang manin nga agsida tayo iti bangos. manula ang matitang danti ka anakam. Di mawat ka paila ang kingkuana. Di ka agbain mo, Lucas. Ay, Houston. Di ko mapagbasuraan ti lapayag ko. Kaanong tupeng agnakam ka, Lucas? Nag-uwi kay mutin nanang. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, ado ti source of income ko. Di kay ka di madanagan. Sa anak nga agbisin. Rumarak nanang. Sa dino man ang tipapanam, Lucas. Inak iti anda pare tunay. Agawit ita. Nakitak iti Facebook ti post na. Ay nawaw, di ka kadimabain iti kastangar aramidaw. Anya nga'y matirupang nga isangom iti kumparim, anak ko. Sa anak nga mapan ijay. Tapno makikumpetensya iti kumparek.
Mapanak ijay, tapno makadawat ak ititulong kan kwa na. Sigurado nga do ti kwarta na. Taadon ti negosyo na. Anya? Ay, jakon ammo no anya ti aramida kang kalukas. Kaya mo ka diti makangag kadagiti gagayam mau. Makangag iti? Anya ko mati mangag ko nanang. Uray no na anos da tumultulong king ka. Sigurado nga adamot ti maibagada adakais maipapanking ka anak ko. Ha? Sa maysa, maumadan taw no kastalakit di akanayaw. Awan pa'y mo tinang nangag ko nanang. Ay na, jak amon. Talagang ag-high blood manan no kastalaan lukas. Ay nawaw. Apay ka di, Gin, napakat. Anya tiyan aramidan ni Lucas dito balay, Tony. Inimbitaram ka di. Saan, Mat? I-text ko ma, ngam si Mangpot mo gaya man dito balay. Kasano nga rod anaamuan na anagawid tayo. Mga ano nakita na iti Facebook. Sana balit akong parik mat ni pare Lucas. Kita ama. Amangan no adda manen dawaten ti komparem. Kat itad mo manen adagos. Wun ka di. Sikan samit ti sapsapulan na. Mapan ka iti ayan na. Saan na kasigo? Lucas! Ay nawaw, si kakadinday tapari tunay. Ay no, dandan di ka na ilasin iti kasta lang ama. Limok magkaklang, Mat. Pare Lucas. Wun nga rod paray. Ay, naimbag ka pa'y talimok magkan. Madlaw ana imas ti kang kanam. Ako na ito na lang magagluto ti asawak. Sika ngay. Aging ka di itakat. Saan mo pa anam amo ti dawan mo? Ay, awampay paray. Panag ko na kay gasat ko ti agbaak. Ay, katagsapol ka nga minin na pare. Narigat ti lumakay ngagmay maysa. Adamo ni nanang ko. Ay na pare. Manumutan ti tawan niyan ti Marites. Sana mapali namang namnama kakankwana. Kasanulangan no awanton ni Auntie Marites. Okay lang paray. Anda kami tagayam ko. Oray awan ti asawak. Basta da kumparek akasken ka. Okay akon. Anya? Rabiin, Tony lakay. Nagawid mo tandagi ti bisita tayo. Ngam saan pa yung nagawid ti komparem? Ewan nga rod. Kahit kung ti maturog. Hindi na pa'y kunain nga agawid. Amangan mat na darurayan na. Ay nawaw. Anya ngay kumuti oray na. Kit nang isupot ak matitimakan para kanyan ti Marites. Tapno damot iyawid na. Ada ka din inyawat mo kan kwa na. Anya kumatiyawat ko. Kwarta ah. Anya? No awan pa iti inyawat mo akwarta. Nalabit nga iso ti urayan ti komparem. Kasano mga min? Nairwam, takanayon mo nga ikan iti kwarta tunggal agawid tayo dito balay. Anya ko rasan pare Lucas. Amang ano sapsapulan na kanyan ti Marites. Ay nawaw. Okay lang, ta nagpakadaken ko ana pare tunay. Saan ka pa'y nga ron nga agawid? Ay, kuha paray. Ano, anda pa'y orayam? Ada ko makahit ko nga ibaga paray. Iso nga, inuray ko ang nagawid agiti bisita yo. Awatom dito yung kwarta. Amok nga iso ti orayam. Ah, agyaman na ka paray. Ano sampay lang ito isang aribo pare? Pagbalinam ko mga 2,000 paray. Tapno, daigatang ko iti masapsapol ka. Anya? Ay nawaw. Italang man na dimawataken ka paray. Tatnawan may pagpagam. Ngayon na kon. Agang pangasim tagawid kan pare. Naimbag laangan tanagawid ang tigayim mo, Tony lakay. Makaturog mo't laangan datao. Huwag nga rod. Manungay tintad mo kan kwa na. 2,000. Tayo gatang nakano iti masapsapol na. Ay nawaw, naglaingan. Hay, nairuam ngamin akanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso akas na. Ay tangarod kat. Pangalagsabat kami. Kahit saan nga agawid no Jack ikan iti kwarta. Lakayan, ngam day ta isi mani ti kayat na. No itotal mo amin, dagiti intad mo kan kwa na. Dakkel mo tan ato ni. Dagiti tultulong yun samatan ti source of income na. Bayan bakit? Enton maminsan kat Jackon ikan. Ay narumbang laang lakay. Tapno saan nga agruam. Kan tapno sursuruan na mo ti agdiskarte para iti bagina.
Narigat no adda kayo akanayon at Agip mo pa ilang tinagawid, Lucas. Alas 11 iti rabi eh. Winata nagdeskartiyak pa mo iti kwarta na. Anya? Kano ini kanak adagos ni pare tunay, tinagawid ak kuman. Di na mo inik ka nadagos. Ay nawaw. Di mawat kamanan iti kwarta iti gayem mo. Kano nagdag kwarta ti kumparik na. Sa may isa, isumot tinang tide. Uray no adu ti kwarta na. Inrigatan na mo dayjay. Awan ti isi mani ita apanawan. Isu amabalin ka din nga aggagat kamot, Lucas. Oh, jaket ti mabambanog. Umanayin kanya kamang mga anak 3 times a day. Nya ah. Ay, awan ti amok no kasta ti kapanunutam, Lucas. si kamat ti masalaw ko iti dalan pare Lucas. Kun adda pa arak nga imot mo. Ay, kwa Regina. Dayta ka di tinangigatangam iti kwarta nga inted ti asawa ken ka. ay, nawaw. Ay, isan ba't maray? Imbaundak lang agumatang dagiti gagayam ka. Amom pare Lucas. Saan anasaya at ti agul-ulbod? Apay, anya pagkungkunam kanya kaya mo, Regina. Sadot ka lang arudan, ulbod ka pa'y. Anya? Amok arak tinangigatangam iti kwarta nga inted ni Tony kan ka. Nay, nagsasawa ka, Mari ka. Wagas Nukas tangad da ited da kwarta kan ka, pare Lucas. Usaram ket di kuma iti nasayaat. Nay, awa mo naluto ang makan nanang. Ay nawaw. Awanan ti maisaang, Lucas. Sapay mabisina kun. Ala maturog kalatan nga agpapanag. Wino saan, mapankamanan iti ayan dagiti gagayem mo. Apay, di kay mabalin nga umutang. Asino ti mayat nga agpautang king ka? Kat awang mo ti trabaho. Awan ti pangalaam iti pagbayad mo. Ni Rio ngay. Ang mga nood dapay mo basit abagas na. Di ka ka di mabain iti kaanakam. Si kapay laang ti dumawdawat king kuana. Magpaanak itayan da Rio. Sigurado nga da naluto ang makan ni balay da. Awan ni Riyaw. Nagpaili itay agsapa. Ada ka no ti trabaho na. Ay, mapaanak itayan da pare tunay. Wait, mapanak ta saan da pa nagsub. Ang mga numabalin ti dumawat iti tulong paray. Manan, kano lang din ikang kay ti kwarta. Ure basit lang. Naibos ti bagas may. Awanan maisaang may. Pasensya ka, kay mawan maitag ko kan ka. Pinagbayad ko iti utang ko, tika kaiso na kwarta. Bueno, bagas ti dawato ko na paray. Uray, 2 salop lang. Pasensya kan Lucas nga mawan ti maitag ko atulong. Ni, apay tulok mo ang mabisinan ti kumpare? Among pare, saan ko a responsibilidad ti tumulong kan ka? Kasla saan ta bang kumpare no kasta pare tunay? Responsibilidad mo atulungan ti bagim. No di mo kaya ti agbisin, agagat ka. Sana nasayat at itulong ti sabali tinamnaman. Anya ti umay mo ibagana na Marites. Umay ko masalod-soday. No imay ni Lucas nga anak ko diti balayaw, Gina. Ti kuna na nga main, kat umay dumawat iti tulong iti gayem na. Wan, imay nga agpayso ng pimanaw matla adagos, nana. Kalpasan ti panagsarita daki ni Tony. No kasta, sa dino ngayon ti ayan na. Saan ka di pa nagawid, nana? Awam mo nga raw, itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Ay sus, ang mga no natalimu daw di tadalan, gapo iti bisin na. Ay, mabiit lang, nana. Kasaritak ti asawak. Iti kasta, matulungan na kayo amang sapul iti anak yo. Lakay, busy ka din. Apay, bakit? Adda ni Nana Marites dita salas. Sapsapulan na ni Lucas. Ano wow? Katnay tayo pa apin manaw di pare Lucas. Wen, ngam ko na namat asaan ka no pa anagawid. Ha? Amantid din na natalibo daw di tadalan. Sabi kasla mabisbisin tilangan ay tay. Kastamot lang ang tikunak lakay. Amangan no saan pa'y anangal daw day jay. Ay, no kasta. Tulungan tanin na namaritis sa mga sapol ka ni pare Lucas. Usaran tayong tilugan. Tapno nabibiti pa ng sapol tayo.
kadintahan ko. Ay, nasaya at mat, tanakariin kan, Lucas. Nanang, Adda ka dito ospital. ospital. Anya ter aramidak dito aya. Natalimu daw ka ngamin iti dalan. Naimbaglangan taada ti kumparim at timulong anang sapul king ka. Ha? Kasano langan, no saan da ka nakita dagaws. Ang mga nunatay kan, Lucas. Anya. Ay, Pagadalam day taan na pasamak, tainton maminsan. Aggagat ka, tapno saan ka nga agbisain. Saan aga po taada ti gagayim mau, anaayat at tumulong king ka, kat agsad. agyaman ak pare tunay. Ay, ununan kan Noy may katapno dumawat iti tulong. Amon may tad ko. Ay saan pare? Sa anak nga imay tapno dumawat iti tulong. Imayak tapno agyamanak. Ayamanak ti panangitarayo kanyak iti ospital. Ken binayadan nyo ba yung tibil ko? Sana libre da jay pare Bayadan matla da jay kada kami. Narigat no ka na yung tilibre. Ay, uwan pare. Hindi kagdanag. Indulin ko dagiti resibo a binayadan nyo. Iti kasta amok naman no ti bayadak. Ken amang ano kasapulan nyo ti trabahador iti negosyo yo pare. No kasta mayat ka agbalin na trabahador ko pare. Una, uray niya trabaho. Tinapadag kanyak itakot ada panggedak. Narigat no mangnamnamak lang iti